Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Danes si bomo ogledali delček prvega večera s festivala big bendov MareziJazz, ki je med 10. in 12. julijem že 20. leto potekal v Marezigah. Prisluhnimo. Marezigah, ajde da vas slišimo. We came to play, did it get down? We came to play, we came to play. Yeah. Dober večer. Najprej en velik aplavz za zasedbo Zgrabi zvok, ki so cel teden bili tukaj na okoli, tako da ja, en aplavz. In za vse njihove mentorje. To. In dobrodošli na MareziJazzu prvi dan, prvi večer. Jaz sem zelo vesela, da lahko otvorimo, poleg Zgrabi zvoka še seveda, ta večer in ne morem verjeti, da smo dobili sončni zahod. To je tudi čas na MareziJazzu dobiš sončni zahod. Tako da upam, da boste uživali z nami in mi gremo naprej, ne? Everywhere you go.
makes you sad. It can turn the worst thing to the best you've ever had. Entertainment value, if I had to choose, you and me might disagree, 'cause I like the rhythm and blues. When I like the disco, and I'm saying funk is fun. Can't settle for heavy metal, 'cause I got to have that fun. The only thing that turns me on is when I hear a song. I like soul with a capital S. Soul with a capital S. Sweet soul music, that's the best. Soul with a capital S. Will tell you to get with the times. Said it doesn't even matter if you're born right. But I'm here to tell you, whatever comes along, there's something to give up for everyone, 'cause they ain't right or wrong. So what makes you lazy? Classic will use you flat. Inclusion drives you crazy. That's the funk is where it's at. Come on. The only thing that turns me on is when I hear a song. I like soul with a capital S. Soul with a capital S. Sweet soul music, that's the best. Soul with a capital S. I like soul with a capital S. You know I like soul with a capital S. Come on, give me some of that soul with a capital S. Don't you know I like? Don't you know I like? Sweet soul music, yes, I like it the best. I like soul with a capital S. Don't you know I like soul with a capital S? Give me some of that soul with a capital S. Don't you know I like? Don't you know I like? Oh, yeah. Oh, sweet soul music. Okay, res smo tukaj v Marezigah, ker imamo vajo v vsako nedeljo, ampak pripravljeni, 3, 2, 1. Lay down, found the stroke. Now found the open stroke. Lay down, found the stroke. Now found the open stroke. With a capital S. Come on, give me some of that soul. With a capital S. Oh, don't you know I like soul? With a capital S. Don't you know I like? Don't you know I like? Oh, with a capital S. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh. Bandit. Dobro, mi smo letos naredili nov program in poslušate muziko od enega ful hudega benda, Power of Power. V bistvu, po mojem, imamo kar čast, da smo se vsi zbrali in nam je uspelo narediti ta repertoar in ga lahko tudi vi poslušate. Ampak bolj pomembno vprašanje je, kaj je najboljše v Marezigah. Tako da dajte premisliti in po naslednjem komadu bomo ugotovili, kaj je odgovor. Tako da dajte premisliti. Ajde! Več ritem sekcije v zadnjem pritrobenta. Sorry, zabogen.
nightclub. Oh yeah, the nightclub. To the nightclub. You got to take the liquor flow. To the nightclub. To the nightclub. To the nightclub, yeah. Oh, yeah. To the nightclub. Daj aplauz za Deka, prosim. A ja ste premislili, kaj je najboljše v Marezigah? Ko greš v Ljubljano, te župan našega glavnega mesta vpraša, kaj je Ljubljana. In v bistvu moraš reči glavno mesto, verjetno, ne? Ampak on hoče, da rečeš, da je to najlepše mesto na svetu. Ampak v bistvu v Marezigah, to ti Maribor, v Marezigah pa je najlepše kaj? MareziJazz, to je ful dober, ja. Kaj še? Razgled. En aplauz, prosim, za ta odgovor. Najlepši razgled na Vali. Pa noben mi ni plačal za to. Kje smo? Ajde. Dosti smo študirali James Browna za to in evo nas. Digging on James Brown. I've been through all them changes, a lot of stuff came down. I dealt with all the issues, you might say I've been around. But back when I got started, there was a righteous sound. It doesn't matter where I've been through, I still be digging on James Brown. I help myself some self-help, a couple instances.
Obstaja pločka. Še dobro, da je deževalo tam njim. Jaz moram povedati, da imamo v bendu prenovljeno zasedbo. Kar nekaj mladih se nam je pridružilo. Kdo bo od generacije Z prišel spredaj? A ti si že spredaj? Ena stvar, ki jo morate dati Gen Z delati je? Socialno omrežje. Tako da vse vas prosim, mi v bistvu trenutno iščemo sledilce na vseh omrežjih, ker rabimo malo prepoznavnosti. Tako da v bistvu smo povsod, na TikToku, Instagramu, Facebooku, povsod. Bandit Orkestra z AM. Tako da prosim, da nas čim več od vas followa, ker bi ful pomagalo. In hvala, to je to. En aplauz za mlade. In veste, koga morate še followati? MareziJazz, ne? To je pozabil povedati. To tudi.
Hvala. V bistvu morate njim ploskati, ker oni igrajo to zame. Kar je v bistvu ful cool. Mislim, tudi za vas. Sam jaz si včetno kako zdaj zame. Ampak ne, tudi za vas. Hvala, da ste tukaj z nami. Še par komadov imamo za vas. In ta je res tak iskren. Tako da, dosti slabih stvari se dogaja trenutno po svetu, ampak mogoče včasih pozabimo na eno ful pomembno stvar, ki vpliva na vse stvari. In Tower of Power je napisal ta komad po moje že 30 let nazaj. In naslov je There is only so much oil in the ground. Sporočilo iz 30 let nazaj. Mislim, da je čas, da povemo, da naš Big Band deluje pod društvom, ki dela ta festival že 20 let. Tako da en aplavz, da mladi delajo take festivale za vas, za nas, za vse nas.
Ampak to še ni vse, ne, če ste opazili, ampak mi imamo na odru kar dva glavna organizatorja. Taj boš kaj povedala? Taj ni še danes nič povedala, tako da taj, evo. Bomo verjetno še kaj povedali tekom teh 3 večerov. No? Lepo mi je videti toliko obrazov, sploh glede na to, da je četrtek in običajno nimamo ob četrtkih tega festivala. In med drugim tudi glede na to, da sem bila zelo aktivno udeležena v proces in potek tega zgrabi zvoka poletne šole, bi jih še jaz še enkrat na odru zelo, zelo pohvalila za to, kar so naredili v celem tednu. Hvala, Taja. Če kadar hočeš še kaj povedati, samo povej. Ok, evo. A smo. Zdaj pa eno tako napol ljubezensko.
Okay. Nismo samo James Browna študirali, smo tudi soul študirali. Tako da, evo, malo soula v Marezigah, ali pa bolj natančno komad Sold Out. Sold out.
je naš zadnji komad. Ampak imate še veliko drugih za nami, ki jih boste poslušali. Tako da res, bendit, orkestra, smo bili z vami. Dajmo malo več. Morate še cel večer ploskati, morate se malo odreti. Ajde, Marezigah, kaj zmoremo še več. Hvala, prva vrsta. To. Evo. In zadnji komad je mene danes spomnil na dejstvo, da ta big band obstaja zato, ker je Mateja toliko dala v ta big band in ta festival tudi ostaja zaradi tega. Tako da s tem komadom se spomnimo še Mateje, ki se bomo spominjali cel čas. In to je na zadnji komad. Hvala, da ste bili z nami. Pridite še vse dni na MareziJazz. Hvala Mateja, hvala bendit. Let's go. So very hard to go. Ain't nothing I can say, nothing I can do. I feel so bad, yeah, I feel so blue. I gotta make it right for everyone concerned. Even if it's me, if it means just me once getting back, 'cause I could never make you happy. No, I couldn't do that, boy. Only wish I didn't ever makes it so very hard to go, so very hard to go, so very hard to go. I knew the time would come, I knew the time would come. I'd have to pay for my mistakes. I can't blame you for what you're doing to me, boy, even though my heart aches. Your dreams have all come true, just the way you planned. So I'll just step aside, I'm gonna step aside and lend a helping hand, 'cause I could
Marezigah in biti tukaj. Se vidimo naslednje leto. To je bilo za danes vse. Hvala lepo za pozornost in lepo zdrav do prihodnjič.